le Thu Thar Thlirna episode somsari pathumna kan lo lom le veka chu tuntuma kan tiro masak per tur chu Russia President Vladimir Putin chuan August ni sompali hian anram sarkar mi poimo tenen US President Donald Trumpan ena aninkom huna anthu soidan turtele anthil thlir hodan turte ngai tuin thutkhom anneya US President Donald Trumpan Russia le Ukraine indo ti top tura theitop achua chu alomomati thu soi choka he anin thutko he an thutkhom na hian indo na tel zong zong ta na inrem tla na theina tura US sarkar le an President Donald Trumpan malak nga chak taka an kalpui chu Donald Trump le US sarkar chu fakomati thu asoi chokani Russia sarkar tu puang tu yeru usakov chuan August ni sompanga a Donald Trump le Vladimir Putin ten Alaska in biakna an nei zoa an pani hian chanchin bumi te komna hunan mangdo na tia he Russia sarkar tu puang tu soi hi US President Office White House lampoin anon pompui boka anon nem het bokani Russia lam hian an President Vladimir Putin Alaska toyom tur hian advisor to the President of Russia on foreign policy issue Yuri Usakov ate Foreign Minister Sergei Lavrov ate Defense Minister Andriy Belousov ate Finance Minister Anton Silonov atele Russia sumdong hausa Kirill Dmitriev ate anteldon tiin ansoi ani Russia le United States ramroi tulu veve Donald Trump le Vladimir Putin ate Alaska avoi khatna ta na mai chana anin mutur hi Khawvel chanchinthar luana sa hlea Khawvel ramsang sang roi tu te abik takin Europe ramroi tu te pheichon ngaklel takin an lo thira amero chu heng Khawvel ramroi tu zinga Europe ramroi tu intel khom te hero hi chon Putin hian azengai chuin he indo hi ti top du lowa chuan lam dang asiamani chuan angong an sa chho thei viau don ni in an lo soiloka hemi ni wanghin kan video nung pera po khan kanon soya Europe ramroi tu te le Ukraine President Zelenskyy te hian nizan lama khan US President Donald Trump hi biak muthei na manga komin an du dan te le he in biak na an nei a an ngai dan te an lo shilok to bokani panina chuan tukin khan Ukraine President Volodymyr Zelenskyy chuan Londona United Kingdom Prime Minister Keir Stamer akoma anin kom chumchang hi chanchin bumi ten an zo nuwa an han zota engein soidun an tia amaro chu heng ramroi tu pani Ukraine President le United Kingdom Prime Minister te chuan chanchin bumi te zona hiang tin man chang lem lowa Zelenskyy hian a social media man exa United Kingdom Prime Minister Keir Stamer nen inkom na hun thatak an man thu atar langa Ukraine chuan United Kingdom a thian thatna chu tun he Prime Minister amwa hian aronti langchiang le zola United Kingdom point Ukraine chu an thlop zel tur thu le heng ramroi tu pani te in mu na hian ram pani in thian thatna aron nem het le ani ti in Russia Ukraine President Volodymyr Zelenskyy hian asoini United Kingdom Keir Stamer chuan Putin chu Donald Trump nen anin mu huna Ukraine nena in anin do mek chu ti top ta remna omtir adule dulo chiang takin he huna hina ronlan tirangai dona chu wang chuan United Kingdom point Putin le Trump in mu hun hi ngaklel takin an lo thlir mek ani ti na soini patumna chuan Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan Israel sawrkarin West Bank ka E1 project hnuaia Judamite chenna tur in sangthum sak an tum chuan Palestinian state siam tumna atitop theidona arin thu a soi chuaka Khawvel sarkar sang le United Nations te International Court of Justice te chuan Israel sarkarin West Bank ka Israel sarkar project lian tak pakhat E1 project manga chenna in sak an tum hi kum som ni don lai an lo ti khot lai to a achan po kheng Khawvel ram sang sarkar roi tu te le United Nations ngei point Israel sarkarina West Bank ka Judamite chenna tur in sak atum na hian Khawvel dan kalania chu wangin tilui su tin an lo ngani social to thina chungte ni wangchon Israel sarkar po hian he project E1 project manga in sak bel an han tum hi an kalpui tlang ngam lowa amero chu helai mun hi Jerusalem le mali odium in karmi ania Palestinian mi ti hian he Israel sarkarina E1 project manga Judamite chenna in sangthum sakatum na mun hi Palestinian state an be cmm alo pian huna an ram luat turzinga mia an ngai ani wangin dodal na po anasa hleni Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan
Zionism malak na tur chuan Khawvel ram dang te soisel na chu nolin Israel mi te ram hau nan chenna in sakan tum don ni na soita a Smotrich hian heram hi pathianin Judamite te chenna tura apekania Tunlai United Kingdom le France ten Palestinian state pom an tum chungchang po soi chuakin he zona a channa chuan chutiang United Kingdom te France te le midang ram dang ten Palestinian state lo piang tura hi kan pompui don ani tia an soi chu a thleng ngai lopang atia a chan po Palestinian state chu apiang don silowa heng United Kingdom te France te le Canada te Australia te hian ram pompui tur an nei don lo ti in thuru ngani ro rum takha aron soi chuak le ani Israel Finance Minister Bezalel Smotrich hi kan video masalama pokon soi to thina tuna Israel sarkar Benjamin Netanyahu kai roi sarkar a hintang rol por zinga pakhat an nia anni party hi Benjamin Netanyahu ten party pakhat an nilawa amar chu tang rol sarkar an dina mi ania ama hi le atil na party te hi hemi Israel nam mangai tu nationalist room root Zionist ngani nationalist an tiang chi khan hi wangin tuna Israel sarkarina Hamas te an do me ka po hian anni hi chon dim doi na tel haulo Hamas te hin noi chi mi vek antuma chungte ni wang chuan Israel Finance Minister Bezalel Smotrich hian amalama po khan anram Prime Minister ama cabinet tan ho tu pa ngai po Hamas te dim doi le lu tukha arin tok lo thu te po a soi chuak hial ni chungte ni wang chuan Israel Finance Minister hi Europe ram tam tak chuan in anram chung tlo thelo turin ngani khap nak te kha an lo chhuat to chu wang tak chuan Khawvel sarkar dang te hian in an ngai thelo em a chu tiang ani chung chuan Israel nam mangai rum rut tu ani wangin Palestinian te tana engani nem lu tuka malak na kalpui kha adulo chu wang chuan tuna Khawvel sarkar sang te na West Bank ka United States tele ram sang te poina United Nation te pon ning chu khang te na helai muna chena insak bello tura anlo ti muna hian insak na E1 project chu kalpui an atum don ta ni in asoyani Palestinian Foreign Ministry thupong tu te chuan hetiang Israel sarkarin malak tumna anon nei thar le ta chu poi khoina na satak le thilrap thlak tak aniang ti in ando dal thu an soyani Israel le Hamas tena Gaza a kumsang ni somni patum October thlata indo tun thleng an nei me ka hian Israel sarkar chuan West Bank lama hian Gaza boina be chan hian ril ru nei takin ramzo nan lo thok ruve char ti te point kan soi thei ome palina chuan US Treasury Secretary Scott Bessent chuan Donald Trumpan le Vladimir Putin ten August ni sompanga in biakna an nei huna base anga ra tha chualo chuan United States chuan atum thum na tan India lakah chhiah atisang non le mai thei atia Scott Bessent hian a soizel na chuan India chu Russia tanga tuyal thei lei ram ania wangin United States chuan chhiah atisan saka tuntruma United States President Donald Trumpan le Russia President Vladimir Putin ten in biakna an nei tura hian engma ra tha achuak lo ani chuan India lakah chuan United States chuan chhiah tihsan le atumang atiani India lakah hian United States hian chhiah atir phatrangin zasom ni pangai non tisanga chumi hnuwa zasom ni pangadangin antisang leta tuntuma hemi apani belkhom chu United States ina India sumdon na lama chhiah atisan chu zasom nga alo thlingta hei hi India in Russia tanga tuyal thei a leiwanga nia achan chu US President Donald Trump chuan India chuan Khawvela indo chok chuak to kalpui Russia atan pui ani tia apo wangin United States hian India laka hian chhiah zasom nga in tuna hina tisang mek ta amara chu hemi zasom nga tisan na hi kalpui ngal rum turani lawa thangni thum te po hun ala omdon nin ka hria kumin November Khawvela ti hlo thin chau turania hemi kara hian India le United States sarkar te pon indor ton na te po an lo la nei mai theya amai ro chu India ina hetia United States ina Russia tanga India in tuyal the lei an soisel na ro chuan India chuan ti hian a changa India mi puite ta na thaber turin India sarkar chuan ro rela tin malak na po kalpuya Khawvel ram dang tena anron norle anron ngai thailo wang mai in India chuan hetiang aram mi puite adom kan na kongale aram mi puite ta thaper tur a hian dim engma hlo
thon an nei chong lo tiang chi in United States ina Russia atanga sum India ina tuyal thei aleya wanga pu nat le khating social na an nei kha India tan chuan enge ni chanlet lo thei lo ania chu wang chuan India sarkar poina chanlet na ang tur khan khating khan soifian ate aron nei ani pangana chuan Supreme Court of India chuan August ni som palining ani khan Bihara Election Commission of India in electoral roll en non run pui an kalpui meka ming pai sakte chu an ming dalu ani le theina na tunge an ni fin fianan Aadhaar card man phal sak turin ashrilani hetu boy ngai tu Supreme Court judge pani Justice Surya Khan le Justice Joy Malia Bakchi te chuan Election Commission of India chu Bihara electoral roll atanga ming an pai sak te chu an ming te chu notice board le an mani Election Commission of India website ta tarlang vek turin ashrila ming an pai sak chan po chanchin bu lama te radio ate le TV ate le media sang sang ate pongzar turin ashril bokani Supreme Court hian an thu pek chu Election Commission of India chuan August ni som ni pani thleng a chan na le in soifiana nei turin a hriat tir ngal boka Supreme Court in Bihar electoral roll atanga mingpai te tar chok tura hriat tirna a soihi Election Commission of India chuan zomati hlotlin an rem ti ani kan soi to angin Bihar hian Election Commission of India in special intensive revision an nei me ka chu Bihar hi kumin kum top lama assembly in than nei turan ni wangin electoral roll en non run puikha an nei me ka heta hian thil diklo tam takom nianga in India ram ep to pol lian tak tak Rashtriya Janata Dal RJD tele Congress te le tin tlom ngai pol NGO anti jingmi pakhat Association for Democratic Reforms te chuan Supreme Court a hian Election Commission of India ina Bihara special intensive revision an nei mek hi khingin thu boy an theluta he thu boy hi ama poa lo ngai tu to ania tuana chuan Supreme Court hian August ni som palining ani khan ngai tu anon le in Election Commission of India hna hian hetiang hriat tirna le anti lotlin tur thil hi thu pek apea amairo chu tutluk na tak tak ka chu August ni som ni pani nulama Election Commission of India ten in soifiana te Supreme Court ne na anthe lu le huna ngai tu le te pon dia nga thutluk na tak tak chu chung huna chuan an siam theidon em nge langai tu zel tur ti te po hunin la ron hrilang chu na chuan August ni som panga hi India in Zelenskyy anei champa ania naktu August ni som panga a hian India rampuma India Zelenskyy nei champa hilom anidona alomna puiber chu New Delhi ya nei anidona India Prime Minister Narendra Modi chuan Delhi ya Red Fort a thu soina hun mangin nampon zara pot paranga sipai te chipai book achang let bokdon ani India ram mai ba ka hian Mizoram state apo alom na puiber chu aizol sipai lam mola nei ni dona Mizoram Chief Minister Pulaldu Oman nampon zar pot parin sipai tele sikul zirlaite katiang ngani parade contingent te chipai book achang let to na tin thu soina hun te po mangdona Mizoram sarkar chuan Council of Minister te Independent Day man natur program te po hi aduang chok fek to ni thil Bengvarthlak wedek mai chu India Zelenskyy nei champa rol hian South Korea ram le Bahrain ram point Zelenskyy an lom na ni alo ni ve boka India le South Korea le Bahrain ten nikhata Zelenskyy ni arolin an munrang an mani ram thewa an lom don tina ni chu India in Zelenskyy anei atang hian namhla hi engtika nge nei ani ti han soitaila India Independent India in Zelenskyy nei sangkha jakwa assembly pasari August ni sompanga tanga kumthum hnuwa India hian namhla asap tonga national anthem anti hi anei chawa chu namhla chu janna gana mana ti hi ania he namhla hi Bengali la phothiam le engeni Zelenskyy sol tu jinga mi Rabindranath Tagore phoni in namhla tan hin India sarkar hian January ni somni pali sangkha jakwa somnga khan apom chawani India in Zelenskyy anei na ni August ni sompanga hi ingatinge thlan ani kherti zona te po alom theya India ram Viceroy ni mek Lot Mount dai ten chuan India in Zelenskyy anei hu don ni tan hian hemi roman na hi asiam chuaka chu August ni sompanga hi athlang ta he ni thlan chan ni soya chuan indo pui pani na Japan an tlom champa kum ni na ni ani wangin India in Zelenskyy anei ni tan po nirem chang tak ani dona hriat awangin August ni sompanga hi
athang ta nia soyane British sarkar khan India in zalen na pe kan tum hun tak chu June ni somthum sangkhat jakwa somli pariat ania achan po khatilaya United Kingdom Prime Minister Clement Attlee Khan India hian zalen na anei ngei dona chumi hunatan chuan kumsang khat jakwa somli pariata aniang atia amairo chu he British ru man na hi anni du dana chuan India tanga insuan chuak tur khan hun tamjok nei an la dua ma se India ram enkol tu British sarkar Iowa India ram enkol tu lu Viceroy and ti lot man dai tena khan zalen na sual tu ten India ram chunga nataka kha zalen na an sual na kha an kalpui awang le ram chunga boina tam tak aum to wangin an duaya ma a he zalen na pek mai hi China ria achan po India National Congress le Muslim League te inkara in threat thiam lo na sataka thleng to a India National Congress roi tu Jawaharlal Nehru te Mahatma Gandhi te an online Muslim League khan Muhammad Ali Jinnah ten Muslim te puala ram shan nei an lo ngiat ve baka wang khan heng sa kho pani te inkara hian boina lian thamlu tuk chok theireng ani to wangin lot mang dai ten an India borok clearin kum khat dang ngale chin in retalawati chon kum sang khat chukwa somli pasaria hian India zalen na hi pek alonita ani tin kan soi thei ome India in zalen na anei mani kum sang khat chukwa somli pasari August ni sompal li zandar som pakhata khan chutilaya British noya India mi pui ayo thlan chuate ro rel na Indian Constituent Assembly ti chu thutkhom ko ania he thutkhom hi Rajendra Prasad anua India President nita chuan a kai troya ti chuan India Prime Minister masaber ron nita bok Jawaharlal Nehru chuan zanlaya hian thu soin tuna tun zanlai taka hian Khawvel mi pui tamjok chu an mu hil me kanga India ero chu nunna le zalen na nei turin aron tho hardon ta ni atiani India Prime Minister Jawaharlal Nehru tu sai hi India zalen na nei champha tele nam mangai tu te tak te chuan an soi chok fawa achan po tuna Khawvel mi pui te chu zanlai hian an mu me ka India chu zalen na le nunna nei turin aron tho hardon ta ni ti soi hi engeni thu soilar tak Khawvel thu soilar tak pakhat te po ani ve thina ni ti kha kan han soya India in zalen na anei na chan engeni anei boro khan soi vela hian heng soi chu a thina ni wangin ke ni point kan han soi thar vele ni sela India ram ina hetia zalen na anei dona thilang ching du pakhat chu enga tinge Jawaharlal Nehru khan I kha Constituent Assembly Parliament khati hun laia mi a khan thua soi thei ti kha ing zona ommei theya achan po Nehru te hi le Mahatma Gandhi te pon yang Congress Party roi tu le zalen sul tu mitam tak kha khati lai khan British sarkar hian zalen nan sul lai khan tanin ate khungin mun sang ate engeni aman khom thina amar chu British sarkar na India zalen na nei andu ti khami han ti lo thlin tak tak an tumna khan British Parliament member tele an sarkar mi pui mote kha India ra manon tir fo thina atoi zogen soitale chung zinga mi pakhat chu cabinet mission to India sangkha jakwa somli paruka India rama India ina zalena nei theina tura ro man na tele aborok te thlir turin anon tira chu ta chuan Jawaharlal Nehru tele midang Congress roi tu ho te kha tan ina tangin sarkar khan achhuata ti chuan anni hemi British sarkar mi poimo India ram ron tlo tu tenen hian inkawm na hun an neya thilan soi hawa chuta chuan kumsang ka chakwa somli paruka hian in thlan buat sai ni sela an tia chu provincial assembly in thlan buat sai ni se an tita chu an rot ton na ta chu ti hlotin ani ta India rama khan constituent assembly khami tuna parliament tia kan thriata MP ni turang khan in thlan kha nei ani ta chuta chuan constituent assembly in thana chuan congress in hena an changa ti chuan sarkar lai lok kha din ani ta ti chuan Jawaharlal Nehru kha British and Col India khan prime minister lai lok atan ruat ania chumi awang chuan he India independent nei hun tak zan lai dar som pania hian thu soina hun kha a changta ni ti in kan sei fia thiam mo me ti chuan India in zalen na anei hian history lam kan han en lok kan han en let ero chuan India ram chanchin lungai thlak tak akeng tel ti hi
kan hriat ve reng te pawh tha awm e kan soituang khan Mohammed Ali Jinnah ho in Muslim League te khan Pakistan ram Muslim sako betu te chenna hranpa kha siam an ngiat ve awangin ram pahnih kha alo in ngani Zelenskyy alo nei ta chu India ram British ina a enkol thin ka mun ni a in then ta apakha jok chu Pakistan ani chu Muslim sako betu te chen mun tur ania ti chun India ram abak jong ka chu Hindu le sako dang betu te chena tan zu alo ni ta India le Pakistan ina Zelenskyy nei rol hian sako hrang pahnih abikin Hindu le Muslim tika inkara in hriat thiam lo na lian lutuk a choka nun na chan ta le in tual vok te boina hrang a thleng te le ni ti hi Indian Zelenskyy a nei rol hian kan hriat ve reng te pawh tha awm e hemi chanchin te pawh i thui tak sei tur awma amaro chukan video te a sei lutuk lo nan tikhan kan du to kanga eng pawh chu ni sela India Zelenskyy thlen champa tluang tak le hlim taka in man theina turin tu sakna kan hlana cheu kan video te min lo ngai hlut sak thina kan loma comment le like ka te subscribe lama te share dar na konga te min tan pui ve zel turin kan som non le cheu